Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Бүгінгі сабақта біз сіздермен жіктеу есімдіктерінің септелуімен танысатын боламыз. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся со склонением личных местоимений. Итак, мы начинаем. Жіктеу есімдік мен. Личное местоимение я. Атау септік. Кім? Мен. Именительный падеж. Кто? Я. Лексептік кімнің, менің. Родительный падеж. Кого? Моя, мое, мой. Бар септік кімге, маған. Дательный падеж кому, мне. Табыс септік кімді, мені. Винительный падеж кого, меня. Жат септік творительный падеж. Менде, у меня. Шығыс септік кімнен, менен. Исходный падеж от кого или откуда, от меня. Көмектес септік кіммен, мені, мен. Предложный падеж с кем, со мной. Сен жіктеу есімдігі. Личное местоимение ты. Кім сен, кто ты. Кімнің, сенің, кого, твоя, твое, твой. Кімді, сені, кого, тебя. Кімде, сенде, у кого, у тебя. Кімнен, сенен, от кого, от тебя. Кіммен, сенімен, с кем, с тобой. Жіктеу есімдігінің екінші сыпайы түрі. Второе – вежливый вид личного местоимения вы. Сіз, вы, сіздің, ваш, ваша или ваши. Сізге, вам. Сізді, вас. Сізде, у вас. Сізден, от вас. Сізбен, с вами. Және де жіктеу есімдігінің үшінші жақтағы жекеше түріндегі жіктеу есімдігі ол. Итак, в единственном числе в третьем лице личное местоимение он или она. Ол, он, она. Оның, его или ее. Оған, ему или ей. Онда, у него или у нее. Одан, от него или от нее. Онымен, с ним или с ней. Енді сіздермен көпше түрдегі жіктеу есімдіктерін септейік. Давайте теперь с вами просклоняем личное местоимение во множественном числе. Біз, мы, біздің, наш, наша, наше, наши. Бізге, нам, бізді, нас. Бізде, у нас. Бізден, от нас. Бізбен, с нами. Екінші жақ көпше түрі, сендер. Вторая форма личных местоимений во множественном числе. Вы, то есть подразумевается, что тебя много. Сендер, вы. Сендердің, вашей. Сендерге, вам. Сендерді, вас. Сендерде, у вас. Сендерден, от вас. Сендермен, с вами. Сіздер, вы. Сіздердің, ваши. Сіздерге, вам. Сіздерді, вас. Сіздерде, у вас. Сіздерден, от вас. Сіздермен, с вами. Және де үшінші жақтағы көпше түрдегі жіктеу есімдігі олар. А также личное местоимение во множественном числе в третьем лице они. Олар, они. Олардың, их. Оларға, им. Оларды, их. Оларда, у них. Олардан, от них. Олармен, с ними. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. На этом наш урок завершен. Благодарю за внимание.